TFC engkha hati khainani tei dal bidal nangmani jamung manthokmani kahamni kuma. Tabukno TFC app download khaidi. Tangai hinmale oro grocery mani paithani 50% jora khaiklai muri jagai tongo. Hati ingnani bagibo te mungsa wansukna nangya. Chicken biryani chana hamjangnai rokni bagai tebo koktuma kaham. TFC o tabuk chicken biryani paikhe 40% khaiklai jak mannai. Kothok manai klai khe asak manthogui tongkha norokni yakphao. Haike tamungui lernai tabukno mobile nadi Google Play Store te App Store ni TFC app download khaidi. Tei nogo achuk tutuino klai sake hati order risidi. Minister of Home Affairs. So, some TSF, Nlft returns group, the Tiprasa, some attend Kaika. So, some the meeting coming almost in the hopeful and Kakaigu, that implement the tripartite agreement, and some public appeal Kainai, Niro agreement of Poito, Kaidi, they support Kaidi, some TSF as a Nironi representative in the Nlft returns group, the Tiprasa. So, Zotono Palka Tango, Salai Kako. Sini je bukan ikok, nirong ni je dukho tongman amos table of place kaika. Eke misra je bukan hakin kenaka, tapi cuma assure kaika, je agreement amos daiti ni implement ngai. Nor TSF ni bukan tidak thang ba sabu ni bukan tidak orang nor. Naji sungno to nirong to ni suggestion kaisa TSF ni organization. So sung TSF ni ni ringzaka, but we represent the people. Sung nirong ni sung representatives. Orang sung simia, Nlft returns group dong. They promote to tongun. Sote hai boni bagai जों खाखायो दायतिन अमा implement ngana acha kubang ma borok to tabu sawi tango terus kamu IPF ni je sobon de borma o bisiwa no TTC tei 125th amendment bill no tei implement ngna hini jeta borok sawi tongmani norok malai ekemisra bai malai bo bahai rok norni bobrok norok ma khadom Nadi 126 amendment bill to omo government of India no borong sajak ronai hen so je omo sini je tripartite agreement amani bagai somo kisa delay to kha khaigu sini je tripartite agreement nang khang loge no 125 amendment bill ngi thangana tripartite agreement nang process jot kisu bujilai jot kisu agreement khai soi sui dilai pale jak ta abono tei ase folog meeting khai jagai tomani nahar munta mung na haniban sumoro Naji arok kebang ma isu tonggi mana to tes yang sada 70 to 80% process engka but isa percentage tong sang khamalong na sang as gedung ma salong sin struggle sang isa khamalong na public nang omun assure kaine ni rok khalok di ni rok sang hopeful ma tong nai ni rok khalok gui o je agreement ni rok no ang support ken me ni rok appeal kaine agreement no jaglo dabu bor sabe dogo yek saga returns rogni je katal bor je pemeni bongni ke proga bongni je demand rogni dabu process to naji sung to omo tripartite agreement basis khang so amoni agreement no ke jeng musa discuss khai tani homlo omo sung for the greater interest of people sung khangmani I accord another part ni sung obogu boni bagai sung the tripartite agreement amanon sung mainly focus thagi sini meeting maning implement to kubang ma nang kha sorry kubang ma agreement kha thiaba tabuk bo obo haike no
date by date no rewi tong ba ko no te se repeat phayo ba bo bahai ro khama tong tabung ni jera meeting kisa juda hai ma tong ba bo bahai ro definitely Tiprani student organization nge kha kha ye sung the first representative sini kabang ma agreement ka sing ADC man kha TNB according kha omani pore sung kha kha ye omo kaisa history agreement ngai sini bagai and sini borong no benefit ngai jotoni bagai ni omo agreement so kha kha ye definitely omo sini joto lukurong benefit ma gana agreement ba accord dabu simi apula aban age bo khuma khaija thanga abon age je agreement khaijang maro accord khaijang ko agreement khaijang maro dabu proper babe fulfill khaija gya o dabu ni je agreement ko ba accord je proper the fulfill up khaijang manso जों आमाथ' जों assure खालामो but we are very hopeful the government of India जों the committee जों issue raise खायका जोंनि आगेनि issue जों raise खायका and जों TSF नि गेजेरजों जों जे जोंनि जे निरपसिग जों आगेनि जोंनि टमा डिमान्ड तो आमा land rights economic rights जोंनि education जों आमार place खायका बर काहाकेन खानाका खा खायगे अमो दाइति दाइतिनो implement होननानै माने पयदो मा तंसनाय जों जाना पयदो मा